laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi alladhi khalaqa al-mawta wal hayat wa kataba al-mawta ala kulli nafsin makhluqa. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن نبينا وإمامنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الأعزاء مستمعي الأكارم، أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أرأيتي الله سبحانه وتعالى كانكو الله تبارك وتعالى تقول لينو ميدي وتجدن نغرنا. Allah subhanahu wa ta'ala farluɗo ndeɗo mayde e dow kala wonki tagaaki. Yeeso ɗum mi seedike wonde reweteeɗo e goonga alaa handuɗo e dewal ngal foddi e maggal siwana kanko Allahu tabaraka wa ta'ala wahda. Mi seedike wonde nelaaɗo meɗen o Muhammad alayhi salatu wassalam ko jiyaami Allahu tabaraka wa ta'ala nelaaɓe makko kanko subhanahu wa ta'ala. Itorike mo kanko joomi meɗen jalla wa ala yo ɓeydu mantore makko nden e yurmede makko nden e kisal makko ngal e dow maɓɓe kamɓe nelaaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, e dow kala neɗɗo gomɗinɗo jiyaaɗo e yimɓe nder suudu maɓɓe, e dow dendanigal sahabaɓe maɓɓe ɓen, e kala neɗɗo artuɗo ɓaawo maɓɓe ñentini oɗo sunna haa ñalaande darngal. Aray si ɗum feƴƴi ko onon yo siɓɓe tedduɓe yiɓɓe an, sabu Allahu tabaraka wa ta'ala salmini on ngoɗo salminago islam, salminago ngo tawata ko ngoɗo woni joomi meɗen tabaraka wa ta'ala o suɓani en, o shar'inani en enen ɓeeɗo julɓe ye salmodir hakkundaji meɗen. Haray andintinande meɗen nden bi idnillahi tabaraka wa ta'ala hakkunde ɗiɗo waktuji ɗiɗi woni oɗo waktu futuro kañum e oɗo waktu geeƴe e nder ɗuɗo suudu jiyandu e cuuɗi Allahu tabaraka wa ta'ala nde yiloto bi idnillahi tabaraka wa ta'ala e dow ndeɗo toɓɓere nde hino wi'e al-isti'dadu lil hayati fil qabri. Maana muɗum heɓulanagol ɗan ɗo gurdam ɗam tawata ko gurdam habbiɗan en e nder ndeɗo nokkure wi'etende qabru. Eɗen andi wonde enen ɗo en dendanigal meɗen e ɓemɓe tawata ɓe wona en enen immorde e ɗeɓe Allahu tabaraka wa ta'ala o tagi o waɗani ɗum kanko Allahu jalla wa ala ɗiɗo wonkiji. Kanko joomi meɗen tabaraka wa ta'ala o ɓanginani en wonde en dendanigal meɗen ɗen gurdam meɗen ɗan ko gurdam ɗam tawata ko happaɗam. Wurgol meɗen e ɗan no gurdam aduna wana gurdam ɗam tawata ko gurdam poomajam.
nanɗo gurdam meɗen ko gurdam ɗam tawata ko lannayiɗan ñande goo ko ɗum firi wonde ndeɗo mayde labudda nde hewtito gooto kala e meɗen o yalta e ɗanɗo gurdam aduna o hota ka joni meɗen tabaraka wa ta'ala wono allahu jalla wa ala o ɓanginani en ka qur'anare makko teddunde o wi kanko khalaqa almauta walhayata kanko allahu tabaraka wa ta'ala o tagi ndeɗo mayde kañumma e ɗanɗo gurdam imam ibnu kathir alayhi rahmatullah ɓe maaki ka tafsirugol maɓɓe oɗo aya ɓe maaki wonde wa fil ayati dalilun ala anna allaha azza wa jalla khalaqa almauta qabla an yakhluqa alhayata ɓe maaki wonde noy oɗo aya tedduɗo tindinande nde hino tindina wonde joni meɗen tabaraka wa ta'ala ko mayde nden o atti tagude si kanko allahu azza wa jalla o tagi non ɗan ɗo gurdam oɗo waɗi kanko joni meɗen tabaraka wa ta'ala o ɓanginani en nokkeli hewɗi wondema ndeɗo mayde e woppata ndeɗo ka findintingol haqqillaji meɗen nin e ka waajagol en fiye wattuyili moƴƴa e ɗan ɗo gurdam meɗen aduna yankojam e fiyen hebulano kadi ngal ñallal ngal tawata ko ngal happana ɗen woni ndeɗo mayde ñande nde aranta en e fiyen hebulo kadi wonande ndeɗo werde meɗen nde tawata ko nde wernoyteɗen e muɗum nde adete ɗe wernede e muɗum nden ɓaawo mayde nden ɗum woni oɗo kabru ha hewti e werde meɗen nde tawata ko sakkitorore nden imma oɗo aljanna en torki allahu azza wa jalla yo waɗan en ɗum wa imma ngeɗo yiite en torike mo kanko subhanahu wa ta'ala yo dandu en ɗum allahu tabaraka wa ta'ala o wi'en wonde kullu nafsin dha'iqatu lmauti wa innama tuwaffawna ujurakum yawma alqiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila aljannata faqad faz wama alhayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur allahu tabaraka wa ta'ala o wi wonde kala wonkiki kanko jomi meɗen o tagi ko ki meɗayki ndeɗo mayde jom meɗen tabaraka wa ta'ala o ittintinani ɗo wonki hayɗe wooti e ɗiɗo wonkiji ɗi o tagi oɗum waɗi si tawi hawri en taskike en naari en taway oɗo mo tawata ko ɓurɗo moƴƴude e yimɓe ɓen ɓe dennaningal maɓɓe oɗo ko neɗɗo mo tawata ndeɗo mayde nde accani mo woni nelano on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bal jomi meɗen tabaraka wa ta'ala ka nder qur'anare makko teddunde o tabintini fatunde nelano on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama o tabintinani ɓe fewndo ɓe wuuri wonde pellet ɓe fatoto e ayeje ɗe tawata ko ɗuɗuɗe allahu azza wa jalla o wi innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawma alqiyamati inda rabbikum takhtasimun o wi ko pellet am muhammad alayhi salatu wassalamu ko ammayowo fi kala ko ammen ɓuri yidde ko ammen ɓuri suɓade ko ammen ɓuri teddinde ko ammen ɓuri mawninde ko ammen ɓuri hokkude kono ange jogitade oɗo martaba kañumma e ngal ɗo teddungal e ngal ɗo ɓural an a wopata ndeɗo mayde ko pellet ko amayowo wona noon kamɓe luttuɓe ɓen kadi ɓe dendaningal maɓɓe ko ɓe mayayɓe kanko allahu azza wa jalla e aya goo o wi wama muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala a'qabikum faman yanqalib ala aqibayhi falan yadurra allaha shay'a wa sayajzi allahu ash-shakirin jomi meɗen tabaraka wa ta'ala o wi muhammad alayhi salatu wassalamu ɓe wonali siwana ko ɓe nelaɓe allahu wi qad khalat min qablihi ar-rusul nelaɓe ɓe tawata ko nelaɓe aditiɓe ɓe ɓen ɗon fof yawtino ko attiɓe gila annabi nuhu alayhi salatu wassalam woni awwalu rasulin ursila ila nnas ha hewti e annabi isa alayhi salatu wassalam
woni akhiru rasulin ursila ila nnasi qabla muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe tawata ko kamɓe woni sakkitorojo neleede e yimɓe ɓen ko atti muhammad alayhi salatu wassalamu neleede jomi meɗen tabaraka wa taala o ɓangini wonde ɓeeɗo fuu ɓe yawtino ɓeeɗo fuu fatunde nde hawrino e maɓɓe kanko allahu tabaraka wa taala o wi hino si tawi hawri kamɓe nelano alayhi salatu wassalamu lajal maɓɓe ngal huuɓi ɓe ruttama ka jomi maɓɓe tabaraka wa taala o ruttitoto iwon e ngal ɗo peewal ngal wonnonge muɗum hoton e majjere nde wonnononge muɗum nden on iway e oɗo tawhidu hoton e shirku mo wonnononge muɗum on iway e ɗiɗo sunnaji ɗi wonnon e muɗum hoton e bid'aji ɗi wonnoɗon e muɗum ɗin الله ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين غل ونكال نحن أجد ربنا نلانو عليه الصلاة والسلام فهو الله تبارك وتعالى في أمير دمورن ورتتي أمجر دعونو أمورن يواندو على إلر دي الله تبارك وتعالى حيهون ودي كونكو أوني أود دون يبني ينكو يهور مكو كانكو وني كورتوتو kanko tabaraka wa ta'ala o tabintinani ɗum kadi nelaɗo alayhi salatu wassalam e aya goo jomi meɗen jalla wa ala o wi wama ja'alna li basharin min qablika alkhulda afa in mitta fahumul khalidun o wi menen min waɗanali ɓandinke hay e goto ko attima luttugol e hoore ndi leydi ɗo e ɗan ɗo gurna ene hara an si tawi hawri a ari mayde e kamɓe ɓe sikku ko kamɓe woni heddotoɓe men ɗo idan nde ɗo mayde nde tawata nde accali oɗo mo tawata ko kanko woni akramul khalqi ko kanko woni ahabbul khalqi ila Allah kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam madama nde ɗo accali ɓe wana ene woni ko nde accata waɗi jomi meɗen tabaraka wa ta'ala o ɓanginani en o wi wonde kullu nafsin dha'iqatul maut kanko allahu tabaraka wa ta'ala وفي كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وفي كلكم الله تبارك وتعالى كأتجكم ودي إهور ليدو الليدي كم الله جل وعلا وين النفوق لنيل حالتم كم الله عز وجل وكم الله تبارك وتعالى تمري ونكي كتوتكنه ونكي كما يتافو amma ko luttiti e tagore makko nden fof wonkiji ɗi o waɗi ɗin ɗi dendaningal majji ko ɗi maayay ɗum foti ko wonki malaikajo ma ko wonki ɓiɗɗo adam ma ko wonki jinnaru ma ko wonki mummuntewu allahu tabaraka wa ta'ala o wi e aya goo wonde kullu shay'in halikun illa wajha idan kanko joomi meɗen tabaraka wa ta'ala o tabintinani e wondema ko pellet e luttata e ɗam ɗo gurna ko pellet nyande gore en eggay e ɗan ɗo gurdam jonnon kanko joomi meɗen tabaraka wa ta'ala o yewti en kadi si tawi en eggi e ɗan ɗo gurdam oɗo malaikajo tedduɗo woni malakul mawti alayhi salam si tawi hawriɓe ari ɓe ɗetti ɗiɗo ruhuji meɗen kanko allahu tabaraka wa ta'ala mo hebilani en gurdam goɗa yaten e muɗum taw ko atti en hewtoyde e gurdam nan tawata ko lahara yanko janna ɗan gurdam woni alhayatu fil qabr ko ɗan woni ɗan tawata hino wi'e alhayatul barzakhiya allahu azza wa jalla o wi en ka ɓanginangol en fiyaake hootugol menen e nder ndiɗo leydi wuuren e nan ɗo gurdam ɗan tawata ko gurdam ɗan ka nder qabr kanko joomi meɗen tabaraka wa ta'ala o wi fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun allahu tabaraka wa ta'ala o wi koye hoore ndi leydi woni ko wuuroto maayon kadi haa gasa on saati surre ɗon e nder mayri si on surrama e nder mayri noon hewtoyi saanga ka tawata ɗon koyon immintine on saati no yaltine ɗon itte ɗon e nder ndiɗo leydi kono wuurugol moɗon ngol e hoore mayri thumma ba'da dhalika maayon surre ɗon e nder mayri ɗon kadi o wuuray gurdam goɗam tawata ko ɗan ɗo wiyete alhayatu fil qabr ko ɗan wiyete alhayatul barzakhiya kanko allahu azza wa jalla o ɓanginani en ɗum kadi e aya go allahu wi minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra
o wi hey ko onon ko immorde e ndi leydi woni ko men tagi on onon ɓeeɗo ɓandinke en fof ɗen anndi joomi meɗen tabaraka wa taala ko o tagi baaben meɗen adama alayhi salatu wassalamu ko immorde e ndi bullaari ɗum nelano alayhi salatu wassalamu ɓe maaki kullukum min adama wa adama min turab kanko allahu tabaraka wa taala o wi wonde wa fiha nu'idukum si tawi hawri on maayi ko e nder mayri kadi woni ko min ruttata on wuuro ngurdan kaburiyanko jandan o wiitino kadi wa minha nukhrijukum taratan ukhra si tawi hawri darngal ngal hewti ko immorde e ndi leydi woni ko min yaltinta on kadi laawol ɗimmol kanko joomi men o tabintinani en wonde o naada en e nder ndiɗo leydi wuuren ɗan no ngurdan ɗan tawata ko wiyeteɗan ɗan al hayatu fil qabr kanko allahu azza wa jalla o wi wallahu anbatakum min al ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja o wi kanko allahu woni ko tagi on o funni on o itti e ndiɗo leydi si tawi on maayi kadi o naada yon e mayri kanko allahu azza wa jalla o wi yeeso ɗum o yaltinoya on kadi o adda on eɗan e hoore bimana ndi leydi ndi tawata ko weƴƴiteteeni fingal ɗo darngal kanko joom menen tabaraka wa taala ɗeɗo e ko wona ɗeɗo e ayeje ka nder qur'anare makko teddune o tabintinani en ko wiyeteɗo ngurdan ɗan tawata ko ngurdan ɗan ka nder kabur joni noon madama goto kala e meɗen no anndi kala ko darnuɗa ɗo ko darnuɗa kon ko labawu ko laba kala ko darnuɗa ɗo ko darnuɗa kon ko yaaji wo ko yaaji kala ko darnuɗa ɗo ko darnuɗa kon ko foti wo ko foti kala ko jokkuɗa ɗo ko jokkuɗa kon ko hitti wo ko hitti si tawi hawri a maayi yimɓe ɓen ɓe ɗettatama ɓe daroɓe inna kaarijo ɗo men maray mo takko amen ono nafunomen ono teddi ka amen ono hitti e amen bal ko ɓe tinnotoɓe ka teddingol ma naɓugol ma ɓe surroyama tinna hettaɗan ɗo gurdam maɗa jonno genen si tawi en taskike fiyake menen on hande en tawa yimɓe ɓurɓe ɗuɗude wuruɓe ɓen hande ko ɓe woni e toppitade kon ɗan ɗo gurdam maɓɓe aduna yankojan ɓe ala e heblade ɓe toppito ɗan gurdam ɗan tawata ko ɗan ɓe wuureta ka nder kabur ɗan ɗo gurdam aduna a wuuray e majjan tawana an tum woni ɗo a wuuray e majjan tawa hiɗa wondi ahyanan e mawɓe maɗa ɓen wuura e majjan tawa hiɗa wondi ahyanan e ɓenguure maɗa ɓen wuura e majjan tawa hiɗa wondi ahyanan e siɓɓe maɗa ɓen kañum may weldiɓɓe maɗa e yimɓe ɓe tawata ko wawɓe wano wawɗa no gasa tanaji go fokkitanama argol si tawi ɗi fokkiti argol an wawa jaggude ɗin tanaji hara ɗi hewtalima bi idnillah maɗum goɗɗo go e yimɓe ɓen jagga ɗin tanaji bi idnillahi hara ɗi hewtalima maɗum sottora e ɗin non tanaji jawdi maɗa nden e ballal allahu tabaraka wa taala amma ɗan ɗo gurnan ɗan tawata ko alhayatu fil qabr ko gurnan ɗan andanɗa hoore maɗa a yadata e muɗum hay e huune naata e majjansi wona wondude e golleji ɗi golluɗa ɗi ko ɗum ɗo tuwoni ko naatidoyta e muɗum si tawi neɗɗonke o waalike o maayi ɓiro makko innata surri delan e ɓiɗɗo an o baaben makko wiyata naɓi delan e ɓiɗɗo an o ɓiɓɓe makko ɓe wiyata menen baaben amen accata men ɗo sonnaɓe makko ɓe wiyata wonde menen men dirtata takko moodi amen o wana noon moodi makko kadi innata wonde mi sertata e sonnajo an o si tawi hawri neɗɗo on o maayi kanko neɗɗanke on ko kanko tu wona surro yeede ka nder kaburu makko jonno miɗen anndi nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ka hadis anas ibni malikin fi lhadisi sahih kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki ida mata al insanu qata'a amaluhu illa min thalathin kamɓe nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki neɗɗanke on si tawi hawri o maayi golleji makko ɗin fof majji ɗi taƴay siwana golleji tati ko ɗiɗo golleji ɗi tawata kandi si kanko neɗɗo on o maayi o waalika ka kaburu makko tawete hay joni si tawi himo waɗuno ɗin ɗon ka aduna makko ɗo tawa hiɗi rimande mo baraji ɗin baraji no tawoyde mo ka o waalito kamɓe nelano alayhi salatu wassalamu ɓe maaki wonde ko ilmin yuntafa'u bihi ko gandal diina ngal kanko oɗo neɗɗanke o jangi o dari o janni o andini
tawi yimɓe ɓen no nafitorde ɗum ɗon ɓaawo makko fodde ngal ɗum gandal ngal o jangi o janni ɗo o andini hingal gollitirede hingal nafitorede ɓaawo makko kanko neɗɗo on ɗi moƴƴereji ɗon ɗi tawoyemo ɗi taƴata fodde ɗum no wadde ɓe maaki kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam aw waladin salihin yad'u lah ma ɗum ɓiɗɗo moƴƴo mo allahu tabaraka wa taala arsiki mo o daro on ne'a on ɗon geɗal jon neeɗi diina o andina on allahu tabaraka wa taala o andina on ndeɗo qur'anare teddune o andina on sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam o ne'a on ɗon neeɗi islamu neeɗi diina si tawi hawri kadi o waalike o maayi o acci sifa oɗo geɗal joɓawo makko oɗo kadi kala ko tori allahu tabaraka wa taala wonande mo kanko on neɗɗo julɗo waaliɗo ka kaburu ɗon du'a on jaaboto bi idnillahi tabaraka wa taala ɓe maaki hunde tammere nden ko ɗum woni aw sadakatin jariya ma ɗum sadaka mo tawata komo itti tawa ko sabu allahu tabaraka wa taala o ittiri on sadaka tawana sadaka ittaɗo hande tawa o lannay hande bal hara ko sadaka mo tawata ko ilowo imma himo darni juulirde ta ko sabu allahu o warri ɗum ma ɗum himo darni duɗal tawa ko sabu allahu o warri ɗum ma himo asi koloyru tawa ko sabu allahu o warri ɗum ma himo darni galle himo naadi miskinaɓe ton e aliyatimaɓe ko nandi e sifa muɗum tawa ko sabu allahu tabaraka wa taala woni ko warri ɗum ɗiɗo golleji makko ɗiɗo haysi o waalike ka kaburu makko ɗi taƴata ina neɗɗo on si tawi himo faala heɓilde gurdam makko kaburu yanko jandam si tawi hawri himo faala moƴƴinde gurdam makko kaburu yanko jandam e hino piiji tati ɗi kanko neɗɗanke on o accata ɓaawo makko tawa ɗi nafaymo piiji tati ɗi o accata ɓaawo makko tawa ɗi nafaymo o eto o janga kaɗo dina islam o janna o andina o eto kanko neɗɗanke on si allah azza wa jalla arsikimo geɗal ɓe o ne'a ɓe neeɗi dina islam ɓe wona yiɓɓe allah ɓe wona jiyaɓe allahu moƴƴuɓe tawa ɓe no toranade mo allahu azza wa jalla ko wona noon kanko oɗo neɗɗanke o eto o waɗa ko wiyete sadaka jariya imma juulirde nden si tawi hawri himo waawi kanko tun ɓantude nde o wakkilo si tawi kanko tun o watta o eto jawdi makko ndin naata e juulirɗe ɗen ko fanɗi wo ko fanni ko non la yukallifu llahu nafsan illa ma ataha yomi men ko wi ko liyunfiqu dhu sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma atahu llah a yukallifu llahu nafsan illa ma ataha allah azza wa jalla o wi on mo tawata ko yanñanaɗo arsike on yo okkitir ko yaaji on mo tawata ko faaɗinanaɗo arsike on yomi me wiyaali yo accu ɗon taw okkitir o wi kanko kadi yo ndaaru e nder faaɗende nde o jogiti nden o yaltina noon ko fandi o okkitira yo anni on laaɓu tun yo anni on o laaɓu tun allahu wi wonde o fawa hay e wonki yoki ittuki jonna siwana yerukoki heɓi ko inan si tawi kanko neɗɗanke on ko 500 o jogiti franc CFA walla ko 1000 franc o jogiti ma haysi ko 100 franc o mari feere muɗum si tawi hawri torama fi allahu tabaraka wa taala juulirde no darnede ma duɗal no darnede ma wallitagol alyatimaɓe ka hoɗa ma wallitagol alyatimaɓe ko ɓe ɓorno ma wallitorgol ɓe ko ɓe ñaama ko nandi sifani no piiji o yaltina ɗum noon si anni on laaɓi allahu mawnine allahu azza wa jalla o mawnine si anni on laaɓi o mawnine joddindi ɗum noon ko jeeya ɗum e ko neɗɗo heɓilirta ɗanɗo gurdam makko ka kaburu makko nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallama ɓe makani en hayinge hadise mo tawata ko hadise anas on kadi ko hadisun sahih kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ɓe maki wonne yatba'u l insanu thalathu ɓe maki fa yarji'u ithnani wa yabqa wahid yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu fa yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki wonde yatba'u lmayita jokkay oɗo neɗɗo mo tawata ko mayno on si o maayi salatul piiji tati ɗiɗo ɗi jokkay mo kanko neɗɗanke on haa o hewtoya ka dambugal kaburu makko ɓe maki ɗiɗiji ɗi yilto o luttida e gootum pet ɓe maki jokkay mo ɓengore makko nden jokkay mo jawdi makko ndin jokkay mo kadhalika golle makko nden
so wari o hewti kanko neɗɗo on ka hunduko kaburu makko hewti ka ɓe naadamo nder to walla ɓe naadimo nder ton ɓe ombitimo haa gasi on saati kanko neɗɗo on ɓengure makko nde yilto on saati kanko neɗɗanke on jawdi makko ndi yilto o luttida e ɗeeɗo golle ɗe o golluno fiiɗanɗo ngurdam makko laafarayanko jam o luttida e ɗen ɗon golle nde ñanden wiyataake wonde alaji kaari no marno immeuble ji ɗiɗo e ɗiɗo e ɗiɗo e ɗiɗo idan ɗetten ɓe ndaaren ɗon saamur gooto surren ɓe ɗon wiyataake nde ñanden alaji kaari en no marno dande de tawata ko danki kaari e buutuji kaariji ɗetten buutu gooto haɗɗen adden daɗɗanen ɓe ɗo ɗum woltaake neña wiyataake alaji en no marno conci kaariji ɗettanen ɓe complet gooto ɓornen ɓe on ɗon ɓe yaada e muɗum la conci ɗi tawata ko ɗi oɗo miskino mo alano ka waala nde wonde heɓata ko ñaama nde wonde heɓata ko yara kara ha woni heɓirde ko ɓorno conci ɗi on ɗo yaltidata ɗin ka gurnan aduna ɗo on neɗɗo mo tawata ko wiyetenoɗo ko o millionnaire jo ko ala jeeŋi ɓe marno hunde kaari ko sifa ɗin conci ɓe yaltidata e mum joni yimɓe ɓen hannde hiɓe darade ɓe labina ɓe moƴƴina ɓe himmana hattirde e himmugol konko tawata koko ɓe accata ɗo ɓe yaha ɓe welsino noon e konko tawata ɓe tawoya yeeso maɓɓe laama haalata tasko ɗe moƴƴanaren hannde yimɓe ɓen ko woni yanganade ko ndam ɗo ngurdan aduna ɗan tawata ko haa seeɗa ɓurɓe ɗuuɗude ɓen alaa yanganade ngurdal laahara yanko janɗan ko tawata haysi tawi ɗum feccama pecce sappo peccum gootum e mum yangiki ɓe woni e yanganade kinɗan ɗo ngurdan aduna o seeɗaɓe woni yimɓe ɓe tawata ko wonɓe anditude ɗan ɗo ngurdan maɓɓe tele pelletiɗe wuuri hannde e ngurdan ɗan tawata ko wiyete ko mawtul fajaa ko amrun muntashir ko wiyete ko mayde nde tawata ko mayde juwal ɗum hannde no saakiti moƴƴa no heewi kananeten kaarijo mi wayrindir bimbi ko menen ittidi kooje ɓe noddinmi e midi wonde o maayi kaarijo bimbi men waynodiri o wi'i wonde himo wayasude o yaha nokkel kaari ɓe waɗi accident ɓe fof maɓɓe ko ɗon woni ko ɓe lutti maɗum ko yalti e maɓɓe ko neɗɗo gooto pet kaarijo ko ɗo men hiiridi jemma o fof men waali kono weeti bimbi men ari men memi haa men ronkitay jaka wontino fure kaarijo ko ɗo wonno yaltude ka suudu makko o yaha ka hurgo o salligo ko ɗon woni ko o paralisi tension liɓimo ɗon ɓe ɗettimo ɗo ɓe hewtoy ka laɓtani tawi o maayi ɗum ɗo kasir ma nasma'uhu ka no ɗuuɗi moƴƴa ko wonde nande ɗum hannde idan nde ɗo mayde ko be watte yili e mayre ɗan ɗo ngurnan ɗan tawata hiɗen fokkitani ɗan laama haalata ɗum woni ngurnan meɗen ɗan ka kaburu meɗen watte yili e majja moƴƴa tasko ɗen oɗo kaburu no wayi gooto kala e men yo miijiti ko honno oɗo kaburu wayi ngayka ka tawata ko pellet siko jundi ɓurata jundi maɗa nde siko yanji ɓurata cembe maɗa nde si tawi luggi ha ko ngayka ka andanɗa hoore ma ka ɓurata métre gooto luggugol ma métre gooto e fecce jon noon neɗɗo ko añuɗa hoore ma wu ko añuɗa hoore ma ka ngurdan aduna ɗo a moƴƴinanta hoore ma saamur fotowo waga ɓurka ka waɗe a watta si tawi a ari ka goɗɗo o wernima e chambre fotowo wa kaburu a wiya yo yawikema jon noon joomi meɗen tabaraka wa taala o waɗi si tawi en yalti e ɗan ɗo ngurdan aduna kaw adoto en wernude ɗon kanko allahu tabaraka wa taala koye on ɗon kaburu joni on kaburu mo adotoɗa weerude e muɗum ton ko imma o wonanama werde nde tawata ko werde moƴƴere ma o wonanama werde nde tawata ko werde bonde si woni werde moƴƴere ko hikkata yeeso ko moƴƴa si woni werde bonde ko hikkata yeeso ko ɓura bonde ɗum waɗi si tawi Usman bin Affan radiyallahu anhu ko filla konge maɓɓe ko pelletle ɗen andi Usman bin Affan hiɓe mari manaqibuji ɗuɗɗi ɗiɓe mari fadailuji ɗuɗɗuɗi neɗɗo mo tawata heɓike mo nelaɗo alayhi salatu wassalamu yiɗi ɓe hooli ɓe teddini ɓe mawnini fi muɗum ɓe ɓanni ɓe takkit e maɓɓe haa ɓe okki mo ɓiɓɓe maɓɓe ɗiɗo ɓe okka mo gooto on o wuurida e on ɗon haa on ɗon feƴƴina sabu hoolaare nden kadi ɓe ƴettita goɗɗo goo kadi ɓe okka mo ɗelaɗo waɗanta ɗum neɗɗo mo ɓe yiɗa ɓe waɗanta ɗum neɗɗo mo ɓe hoolaaki
ɓe waɗanta ɗum neɗɗo mo ɓe teddina ɓe waɗani ɗum Usman bun Affan radiyallahu anhu hattaali ɗo kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe hersayno Usman ɓuri ko ɓe hersayno sahabaɓe luttuɓe ɓe fof ko wari noon sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu wona Anas ɓe fillori noon ñande goore nelaɗo alayhi salatu wassalamu hiɓe tooli ka suudu kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu hiɓe towniti imana conci maɓɓe ɗin busal maɓɓe ngal no yaltiti walla buse maɓɓe ɗen no yaltiti Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu ɓe waɗi isti'izan nelaɗo alayhi salatu wassalam maki newnanemo naata ɓe naati nelaɗo on ittali Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu waɗi isti'izan nelaɗo maki newnanemo naata ɓe naati nelaɗo on ittali Uthman ibn Affan radiyallahu anhu waɗi isti'izan ɓe maki newnanemo naata Uthman naati tun nelaɗo alayhi salatu wassalam suddi buse maɓɓe ɗe enen ko fii ko ɓe israɓe kamɓe Abubakar naga israɓe koɓe ɗum eɓe jombi yumma meɗen Aisha ka kamɓe Umar wanaɓe israɓe koɓe ɗum eɓe jombi yumma meɗen Hafsa kono maɓe landama kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam Abubakar naati on ittali bimana muɗum on suddali buse ɗe Umar naati on suddali buse ɗe Usman naati tun on suddiɗe fi honnu ɓe maki ala astahyi min rajulin innal malaikata la tastahyi minhu ɓe maki e hara min mi hersata on neɗɗo mo tawata hay malaikaɓe Allahu ɓen no hersa mo Jibrilu alayhi salatu wassalamu no hersa Usman ibn Affan ko wana non Mika'ilu no hersa Usman ibn Affan ko wana non Asrafilu no hersa ɓe ko wana non malakul mauti ko wana non sa'irul malaika jonnon enen heɓi yimɓe ɓe tawata kamɓe si ɓe yennali Usman ɓe hudi Usman woɓe heɓata aljanna innal malaikata la tastahyi minhu nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe makani Usman ko tabiti en fo hiɗen andi ka bay'atu ridwan kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓaɓe fawi sookewo maɓɓe ngon haa gasi on sati ɓe fawti sookewo maɓɓe ɗimmo ngon ɓe maki hadihi li Usmana ɓe maki min ko min woni ahodande ɗum Usman onon luttuɓe ɓe fof adde sookeji monon nde wallino ɓe gayni ɓe maki fi Usman ibni Affan ɓe maki ma darra Usmana ma fa'ala ba'da al-yawm ɓe maki Usman ibn Affan oɗo ɓawo ittude o sadaka mo itti ɗo hande lorratamo kala vakkatu mo o waɗi ha ñande o tawoyi jomi makko Allahu nangitirtamo o yaafiki ɗi fu manti ɓeɗo Usman ibni Affan filla e maɓɓe wonde si ɓe yiiri kaburu ɗeɗo gite maɓɓe ɗiɗi kamɓe Usman ɓe fesay ɓe wulla ha waare maɓɓe nden loppo gomdi ɓeɗo ɓe tawata no heɓi nde hoolare nde heɓiɗa fof kamɓe Usman ibni Affan nelaɗo makino Usman fil janna kono ɗum hanali si tawi hawri ɓe yi'ino oɗo kabr ka tawata hande enen a yiya yimɓe no yaha surrugol goɗɗo ɓe daro ɓe henkita jaleɗe ɓe yaha asugol kabru ɓe daro e yewtugol fifiyakuji aduna e fitonoji ɗi ɓe ɗaɓɓata ɓe daro ka kaburuji ton tawa alhaali maɓɓe on fof hayi hunde a yi'ata e maɓɓe ko hollata oɗo ko mayɗo o wari ɗowtugol wanno hande a fottay e iwtuɗo surrugol goɗɗo sikka ko neɗɗo iwtuɗo ɓeera tawa himo henkita jaleɗe himo moosa himo huwa piiji ɗi annanna hoorema Allah azza wa jalla yiɗa yarlaaki kamɓe Usman si ɓe yi'ino oɗo kabru ɓe fesayno ha waare maɓɓe nden loppogol ɓe landa Usmani hi fi yiite wowlete men yiyata hiɗon fesa fi aljanna wowlete men yiyata hiɗon fesa fi honno kabru on haynoto tum feso kamɓe Usman ɓe maaki mi nani nelaɗo alayhi salatu wassalamu no maaka wonde alkabru ko awwalu manzilatin min manazili l akhira ɓe maaki fa in naja fihi fama ba'dahu aysar wa in lam yanju fama ba'dahu ashad ɓe maaki min mi nani nelaɗo alayhi salatu wassalamu no maaka wonde kabru on ko kanko woni werde aranere nden e berleji ɗin kala hara noy wasi tawi hawri innama ko ɗo woni salon dakeyon ko ɗo woni sal dakeyon si tawi hawri an neɗɗo on a fokkiti ka Allahu azza wa jalla si a ari ko ɗon taw adeteɗa jaɓɓede kamɓe Usman ɓe maaki nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki si tawi ibnu adama on daɗi ɗon ko hikkata yeeso kon fof ɓuray newaani kono si tawi hawri o daɗaali ɗon kanko oɗo ɓi adam si tawi hawri o hisaali ɗon kanko oɗo ɓi adam
o pellet ko hikkoyta yeeso kon fof ko ɗum non ɓuroyta sattude ɗum ɗo ko hunde nde tawata ko hollande en hulɓinagol koko wiyete ɗan ɗo gurdam ɗan tawata ko ɗan oɗo neɗɗanke o wurata ka kaburu makko si tawi hawri wona o moƴƴanaɗo waɗi si tawi no hanani goto kala e meɗen ñande tawi kanko oɗo neɗɗanke oɗo malaikajo tedduɗo o aray ka makko kanko neɗɗanke on oɗo malaikajo ɗeftarugu makko o hotidaka Allahu tabaraka wa ta'ala no hanani mo kanko oɗo neɗɗo tawa ngal ɗon ñallal ko ñallal ngal tawata o wullata e maggal no hanani mo kanko oɗo neɗɗanke tawa ngal ɗon ñallal ko ñallal ngal tawata o makotako e maggal o anata e maggal waɗi karmakojo goto maaki e karmakoɓe ɓen o maaki wonde yabna adama anta alladhi waladatka ummuka bakiya والناس حولك يضحكون سرورا فاعمل لنفسك أن تكون في يوم موتك إذا بكوا ضاحكا مسرورا كانكو كرمكوجو وماكي وردكو أيو بي آدم وأولي أودو متوتا نيند برمالا بجيب النما يلتنا إلان نغمنا أدنا nden ñanden tawi anko a neɗɗo mo tawata ko a wonɗo wullude biroma mbaɓe jibinima waɗɗa hito wulluɗa tawi yimɓe ɓen kañum sera maɗa hiɓe welti hiɓe jalde baɓe maɗa no welti ko tawata konɓe jibinanama geɗaljo ko wana noon siɓɓe maɗa ɓen no welti ko tawata konɓe ɓeydike kawtal ngal e hoore muɗum no welti ɓeɗo fof no welti no jalde gango karmakojo o maaki gollankiɗo wonki maɗa haa tawa ñande walotoɗa fure yaltata e ɗanɗo gurdan aduna hota ka kaburu ñande tawi yimɓe ɓen ɓe daroto ɓe wullama tawa nden ñanden a wullata hoore maɗa hara nden ñanden a jalay woni mana muɗum eto ka natugol maɗa madama a jalu a wullu eto hattirde etagol tawa ñande yaltata hara ko a jalɗo wata natuka gurdan aduna tawa ko a wulluɗo yalta e gurdan aduna ɗan kadi ta ko a wulluɗo ɗum wawi wonde wosi tawi hawri an oɗo neɗɗanke a toppitike fiyakuji kaɗo dina maɗa hara ɗanɗo gurdan aduna ɗan hodalima ɗan ɗaynalima ɗan jamfakima waɗi jom meɗen tabaraka wa taala kanko tagi gurdan aduna ɗan o sifani en no ɗan wayi kanko jomi meɗen tabaraka wa taala o wi wama hadihi alhayatu dunya illa lahwun wa la'ib wa inna ad-dara al-akhirata lahiya al-hayawanu law kanu ya'lamun kanko jomi men o wiɗan gurdan aduna ɗan wonani siwana ko samakala kañum ma e mbele nduru e tuyoji wonki ɗum le ko ha seeɗa ko waɗi fi a ñaami hande ñamete on ko o weli wo ko o weli ɗum haɗata ya ñaamu jango fi a yari hande njaram ɗan ko ɗa weli wo ko ɗa weli ɗum haɗata ya yaru jango fi hande a heɓi jawdi moƴƴa ɗum watta ha inna joni mi haari jawdi bal jango tawete ko an ɓuri rerɗande jawdi ndin kadi yoɗo ɓiɗɗo adam ko ni woniri alhaali makko e ɗiɗo fiyakuje gordan aduna jomi menen tabaraka wa taala o wi wa inna ad-dara al-akhirata lahiya al-hayawan ko wiyete gurdan tigi tigi janɗan ko gurdan dumotoɗan ɗan woni gurdan lahara yanko janɗan oɗum jomi mi wi ma indakum yanfadu wa ma inda allahi ba ko woni ka mon ko lannay siko ɗi cuuɗi holorɗa ɗi lannay siko ɗe otoje holorɗa lannay siko ɗi conci holorɗa lannay kala ko holorɗa siko jawle ɗum ko lannay ɗum ko luttata kon ko konko woni ka makko kanko allahu tabaraka wa taala amma ɗiɗo ɗi dendanigal majji ko ɗi lannayɗi ko imma ɗi lanna ɗi acce ma an e hoore ma lanna accaɗi ma on fo moɗon lanni ɗon waɗi ɗe kuɓeje ɗe yeten no labaɗo tiggitoɗen ha wonen allahu tabaraka wa taala o wi inna ja'alna ma ala al ardi zinatan laha o wi menen men waɗi koko woni e hoore ndiɗo leydi cuɗari wonande leydi ndi wono ko fi on ɗum linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna la ja'iluna ma alayha sa'idan juruza o wi ko min waɗiri ɗum
min waɗiri cuɗaari e hoore ndi ɗo leydi ko fiyo min jarribo ɓe min ndaara ko hombo gollata ko moƴƴi kon ko hombo moƴƴinta golle muɗum nden ko hombo bonnata. Allahu azza wa jalla o wi dendanangal ko tawata kon min waɗi cuɗaari e hoore ndi leydi min wattay ɗum fof kadi mbullaari ndi tawata ko ɗaatundi nder ɗum dendaningal muɗum. O wattay ɗum kanko Allahu tabaraka wa taala mbullaari ndi tawata ko ɗaatundi nder. Ina nana no hanani goto kala e meɗen ɓataɗan ɗo hoɗumo. Allahu wi wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. O wi ɗan gurnan aduna wonali siwana dakam mewel kel tawata ko ɗaynaykel. Ko jelo e yimɓe yangiɗo ɗaɓɓugol jawdi. Ɓe terti fi dina ɓe wallini ɗum to. Ɓe yangi fi aduna ha ɓe tampi ɓe fuɗɗi heɓude aduna on tummayde nden ari wippiti ɓe. Jelo no ɗuɗi e yimɓe wawɓe tawa e nder ko ɗaɓɓata kon fof welsindike fiyakuuji lahara muɗum jokki ɗaɓɓere aduna ha jaka e janngugol diina. Ano woodi julɓe ɓe tawata ayyataɓe e darsu aduna on fof ɓe alaka ɓe janngata kamɓe ñallal feƴƴay ɓe janngali qur'an ñallal feƴƴay ɓe janngali hadith ñallal feƴƴay ɓe janngali mas'ala diina kamɓe ɗum wiyaɓe hay e hunde ñallal non feƴƴataɓe hewtali ka boutique maɓɓe ñallal feƴƴataɓe hewtali ka atelier maɓɓe ñallal feƴƴataɓe hewtali ka ɓe liggotoɗo. Amma fiyake kaɗo diina janngugol ngal ɗo gandal ɗum ɓe hajaki ɓe jokkay janngugol fiyakuji adunayankoji ɗin e ɗaɓɓugol aduna on tun harat diina maɓɓe kamɓe hajaka e ɗum ɗo. Jon noon neɗɗo on yaha ha o woodi buye étudiant ɓe yaha ɓe janga ha hewta 4e année ka ɓe hennoto ɗon diplôme maɓɓe on ɓe maaya e nden hitande. Bal woɓɓe goya ha ɓe hetta diplôme on ɓe maaya ɓawo ɓe hettude diplôme on golle heɓaki. Woɓɓe yaha ha ɓe heɓa golle few ɓe maaya e lewru arano ɗum ɗon ta ɓe jaɓali salaire maɓɓe arano. Heewi on ɓe warrude no. Idan an ono ɓiɗɗo Adam ko aduna on ɗaɓɓorte ko lahara on ɗaɓɓete. Wana aduna on ɗaɓɓete lahara on ɗaɓɓore. Ko waɗi aduna on a yalta e makko hotaka lahara ko to woni ka luttata ɗum an ono neɗɗo. Aray watte yili moƴƴa tan ɗon gurdam fiyake majjan no hulɓini moƴƴa woni gurdam kaburu yanko jandan. Gurdam nan gandanɗa hoorema a alaka dogira hay e nokku. Gurdam nan tawata a wiyata ɗon faabe ha goɗɗo nananama ɗum ka yaasi o yaha o wallama nder ton. Gurdam nan tawata a ala jawdi nder ton sakko sottora ɗum haysiɗa marno kadi ɗum sottatama nder ton. Ɗon nafima woosi tawi hiɗa gollanno Allahu tabaraka wa ta'ala ko moƴƴi. Hiɗa golluno rewimo kanko subhanahu wa ta'ala. Ko honɗum yejjitanten ngal ñallal. Ko honɗum yejjitanten kaɗo ngayka ka tawata ko e makka yaten. Oɗum sa yi'i sonnajo no daro ɗo no yango fi labingol guri ɓandu o acca wonkikin ɗon. Daro hentingol ɓandu acca ɓernde nden ɗon. O pellet ndu ɓandu gi guri ngi o woni hentinde ngu tewngu o woni fayinde ko geɓa non ɗum ni gilɗi. Ko gilɗi jakkoyta ɗum dendanigal mum. Ko gilɗi woni ko jakkata ɗum. Idan ko wari karmo ko jogo maki ya khadimal jismi kam tas'a li khidmati. O wi at'abta nafsaka fima fihi khusranu fastaqbil ala ruhi wastakmil fadailaha anta birruhi la bil jasadi insanu. O wi ko ayo neɗɗo wonɗo yanganade ɓandu ammo tawata ko ɓandu tu wonɗa yanganade ko ɗaɓɓugol losyonji tu woni ko mapinma ɗaɓɓugol shampoinji tu woni ko mapinma pomadiji e nebbe muɗum wana hay trasum gotu yo yi'e e ɓandu maɗa ndu ko ɗum ɗo woni ko mapinma. Amma ɓernde maɗa nden a hajaka e nde bakkatu ɓawlininde wonki maɗa kin a hajaka e wakki kin kadi a ɓawliniriki sabu ɗiɗo bakkatuji maɗa. O wi ene no foti ko wonɗa e tampude yangoɗa fi ndu ɓandu ma yo laɓe fi ndu yo jalbu fi ndu yo ɗaatu. O wi hey kon hiɗa yangude hoore ma e perdi ko waɗi fi ɓandu maɗa ndu laɓama ndu hentike madama na a annabajo wana anelaɗo si wana hara Allah azza wa jalla a gollan mo ha o welti o waɗanama on karama no o waɗirani woɓɓe go e waliyaɓe makko ɓen si wana ɗum ɓandu maɗa ndu gelɗini jakkoyey ɗum ko ettiɗa o ko ettiɗa fiya labinindi ɗo oe annaba ɓen leydi ndin ñamata ɓalli maɓɓe ɗi gilɗi ɗi memata ko wana non ɓeɗo yimɓe ɓe tawata ko sifa yanɓe e shahid jomi meɗen tabaraka wa ta'ala himo moƴƴora e maɓɓe kanko Allahu tabaraka wa ta'ala bi idnihi ara ɗiɗo ɓalli maɓɓe leydi ndin ñamaɗi
ونفس الشيء نودي وليا بغوبة كانك الله تبارك وتعالى يرتهي دون كدي بإذنه ونفي لبني من ماذا نهنتنين دون هذا تال كرمكوجي أماتي فوت روح ماذا فوت برن ماذا نموئنا أن الله تبارك وتعالى كويك قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها o wi gomdi malama kala labbinɗo wonkiki wana kala labbinɗo dey ɓandu ndun o hentini ndu ka yaasi hentinande aduna yankore o wi gomdi malkisama kala on neɗɗo mo tawata ko neɗɗanke mo andanda hoore ma o tunini kiiɗo wonki makko karmo kojo on maki fewtu wonki maɗa kin e ɓernde maɗa nden moƴƴina ɗum ɗo ko waɗi ko ɗum ɗon wonirɗa ɓi adama wana ɓalingitu ɗare si allahu on o wariɗo goɗɗo ruhu on hewtika makko si en faala mandundu en maray ɗo ko marɗe ɗum haɗay kanko neɗɗo o henno ko hani hennade kon to haɗata iran watte yili moƴƴinen ɗiɗo wonkiji meɗen moƴƴinen ɗiɗo ruhuji meɗen ettoɗen jogen fii o lahara meɗen wata ɗan ɗo gurdam aduna ɗaynu en wata en welsindo fi lahara o en torki allah subhanahu wa taala ɗo waɗu en yimɓe ɓe tawata ko yimɓe fewɓe yimɓe moƴƴuɓe yimɓe ɓe tawata ko ɓe wonkiji muɗum laaɓi ɓerɗe muɗum laaɓi o ka en battane mo tawata ko moƴƴo o arsika en gurdam e kaburu yanko janɗam tawata ko waɗaɗam barki o yanñana en kaburuji meɗen ɗin o dayginana en ni anko allahu waɗa yimɓe aljanna o danda en fitnaji ɗi tawata ko fitnaji majjineɗi a gurdam aduna ɗo anko tabaraka wa taala o moɓoyen fuu meɗen ka aljanna firdaus hada wa billahi tawfiq assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal